Perezida Macky Sall wa Senegal yavuze ko inkongi y'umuriro mu gice cy'ibitaro by'impinja yahitanye 11. Amaperereza y'ibanze yagaragaje ko umuriro waturutse ku nsinga z'amashanyarazi. Guverinoma ya Gambia ejo yavuze ko izakurikirana Yahya Jammeh wahoze ari umukuru w'igihugu ku byaha by'ubwicanyi, gufata ku ngufu, iyicarubozo hamwe n'ibindi byaha byo mu ntambara byakozwe ku myaka irenga 20 y'ubuyobozi bwe. Abantu amagana bo mu ishyaka rirwanira ubwisanzure mu by'ubukungu bihereje imihanda kuri ambasade y'Ubufaransa i Pretoria ejo kuwa gatatu basaba Ubufaransa kuva muri Afurika. Umwe mu bake b'abaminisitiri w'intebe wa Libya Fathi Bashaga yavuze ko nta migambi afite yo kuyobora igihugu i Tripoli nyuma yo kugerageza kujyayo mu cyumweru gishize bigateza ubushyamirane. Yavuze ko ahubwo guverinoma yakorera ku cyicaro gikuru i Sirte. Naho Zimbabwe yakira inama mpuzamahanga ya Afurika mu buryo bwo kwita ku nzovu n'ibirebana n'ingaruka zo guca ubucuruzi bw'amahembe yazo. Zimbabwe ifite toni ibihumbi 163 by'amahembe y'inzovu na toni 67 z'ayinkura. Afite agaciro ka miliyoni 600 z'amadolari. Yifuza kuyagurisha.